米多伦的鲁米阿米阿，祈祷每一天。Usakalemnu tamlau ku ngayay aswar，好的言语使人蒙福。Sarigaka mapulung平安，malatsai kita milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以taneng falugu safa atsefang sakasepat atusir suar sa。Suar nu tamlau i。Matleng malu tatapangan no taneng matia unika talulong no riar atau tingalawai nem saan。人的言语能成为智慧的源头，深如海洋，清如流泉。箴言18章4节。Sarikakaau uya mitlutlu ai tu sifana no fang calai cutlal masalakay na inguyos ita aswar i usakalemel no mitengilay atamlaw. Urasaka o matatutlungay aswar ita i mamapaitsel ko matulatlay ko falodsa atamlaw ato mamahinom ko mararumay atamlaw ato sakarari hatlay no tamtamlaw。我们按着圣经的教导所发出的言语，能够使聆听的人蒙福，因此适切的言语能够鼓励沮丧的人，安慰忧伤的人，并且能够让人彼此和睦。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau sarujulan aku ku falujua mi haklong to nafalujuan iso apasalak to jitanengay aswar。Ta matia o tingalaway nem ku suar ako ami pananom to urip no tamlaw to sakalumahal。上主啊，我要忠心按着你的心意，发出有智慧的言语，使我所说的言语如同清泉，浇灌他人的生命更加成长。Pakani i tatamaanay angangan no tabang Ji Yesus Kristo amitolon。阿们。Nanay mapalemer nu kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。